Sasisian part ngi pidan subhai phi baro syakanika channel kejungi but ngi kerman ba baro phi syat phi khlainut. Kan mau ban subscribe kanika channel but turn on your notification bell ru kanang ba pinum do yaki videos ki bingi upload. Lada kumno phi kom ya like yaki video dan ni phim ju yo yaki notifications hapo ke YouTube. Pila ban follow ru ingi hapo ke Instagram account. Nama ha Instagram ngi ship pente baik mala kapor ladang la daban pelike ya ke video ke Thymmai. Tebentang in peino ya kini ke post ke banok Thymmai po Shillong, Meghalaya. Ya kini ke post la pelike da Meghalaya State Pollution Control Board mentau benai arjar apoar. Ka kerteng jeng ni ke post ke legal assistant. Ya kini ke post kin sepenlong ya ka walk in interview haka apoar terik benai August arjar apoar. Ya kini ka legal post ke balai kawai ke salary lani ke tulap ke sebusan hajar hak si benai ke educational qualification kalong kumne pelade ban pendap ya ka LLB degree na ka recognized institution pidan kamru arsnam practice experience haka environmental act air act but water act but ki rules lani ki ang ki badan hapok kini ki candidates ki belong eligible baki bakwa ban apply kini ke post pihak ban ra ya ki documents ki jong phi kum ka degree certificate mark sheet, experience certificate, category certificate, kumka ST lani SC, bat kiwi ru ki documents ki jongpi, nakabenta ka verification haka interview. Kani ka walk-in interview kan salong ha Office of Meghalaya State Pollution Control Board, Lumpengat Shillong 793014, East Khasi Hills District, Meghalaya. Haka arpo arterik benai August arajar arpo ar. Ka registration kan sadai syuaka kadoi bejim step. Ka official notification lani ka official advertisement ngala ai po description jong ni ka video te phila ban download bat phila ban pule ya ka lada phiko ban tip shushu sprang kiwi details.